Kapodon tire welo mar jagoro maduong' mar UDA ni jokanyo mag duond buche UDA County ma Mombasa opako kang maduond burano okao mar walo jaod bura mar Iyala Hassan Omar Sarai kaka jagoro maduong' makojolo mar duond burano. Kane giloso e lap ma Makadara Mombasa kama ne gibage nyasi madundo mar rwako welo makamano, gikoni okang maduond burano okao koro miyo gi mijing'o mar neno ni gidhi nyime kod chenro mag lombo jopiny donje duond burano. Bende giseyo jaod bura manyali Mohamed Ali magituoni temo pogo jokanyo mag duond burano. To chutho kaluwore gi weche mane opuso e nyim jatend piny Kenya William Ruto konyise ni kik odonjre e siasa ma Mombasa. Na tumekumbukwa sisi wanamvita na mvita ni Ulaya. Yote 9-10 UDA tutakuletea kura nyingi boss. 44% hata usiwe na wasiwasi, tutazidisha kura zetu. Amemuona yeye ni mtu mwenye imani na chama, yeye ndio aliyojitokelea kwa chama, yeye ndio ana uaminifu kwa chama, sio wale watu wengine ambao kwamba wanataka kuleta vurugu Kenya. Saa zote hata sisi Mombasa ni watu wa amani, watu wa ushirikiano. Sasa hii tunakaa tukijivunia, saa ile Joho amekaa kwa baraza la mawaziri, Mheshimiwa Sarai pia ako pale kwa baraza la mawaziri. Asante sana Sisi Mbarile, chairman chaledi wetu kwa kupitisha NEC ipatie huyu ndugu yetu kijana wa Mvita, kijana wa Mombasa, Mpwani kuwa Secretary General wa chama tawala. Haijatokea since independence 1963 kupata Secretary General wa chama tawala kutoka hapa.